Bosna i Hercegovina se nalazi na jednom posebnom trenutku razvoja. Zato joj treba, pored iskrene ljubavi, i veliko znanje. Ovaj projekat Zlatno S pokazuje kako se može znanje koje postoji u Bosni i Hercegovini implementirati i kako može naći mjesto u razvoju, sveukupnom razvoju Bosne i Hercegovine. Ovo nije samo projekat Sparkasse banke na kojoj se ja zahvaljujem. Ovo je projekat faktički misao onih ljudi koji žele dobro i sebi i svojoj porodici i Bosni i Hercegovini. Bez znanja napretka nema. Sve ovo će proći i ovo ludilo koje imamo i u politici, ali upamtimo, znanje i ljubav prema Bosni i Hercegovini koju imamo, trebamo njegovati, može povesti ovo društvo u lijepu budućnost. Ovo se može ostvariti onda kada vjerujemo u riječi koje govorimo. Kada kažemo integrisano upravljanje rizicima, dakle, to je model koji je apsolutno primjenjiv svim organizacijama. Ja sam se bavila organizacijama koji su pružaoci finansijskih usluga u našoj zemlji, zahtjeva dodatne edukacije, zahtjeva dodatni rad od strane institucija, međutim, to je nešto što je apsolutno primjenjivo. Posebno imajući u vidu da veliki broj organizacija u finansijskom sektoru primjenjuje savremene korporativne standarde upravljanja rizicima koje inercijski prenose iz matičnih organizacija iz razvijenih zemalja Evropske unije. Naravno, kako bi ovo bilo moguće, potreban je sluh i potrebna je aktivnost od strane regulatora i supervizora u finansijskom sektoru. Projekat Zlatno S predstavlja inicijativu kojom Sparkasse banka želi da pokaže promjenu poslovnog modela sa onog koji je bio posebno vezan za isključivo nuđenje osnovnih financijskih usluga, klasičnih financijskih servisa, kao onome koji smo nazvali financijsko zdravlje. Što znači financijsko zdravlje? Financijsko zdravlje znači mnogo aktivniju ulogu banke u kreiranju jednog ambijenta koji treba da doprinese prvenstveno stvaranju nove vrijednosti u našem društvu, poboljšanju životnog standarda stanovništva Bosne i Hercegovine i ekonomskom blagostanju. Lako za reći, ali ne baš lako za ostvariti. Želimo da budemo lideri u financijskom sektoru koji zapravo živi punu financijsku inkluziju integrisanu u jedno društvo. Zlatno S je zapravo mjesto susreta nauke i struke. Mjesto susreta stručnjaka koji treba da raspravljaju, analiziraju, donose neke nove vrijednosti, neke nove empirijske zaključke koji treba da pomognu ekonomiji Bosne i Hercegovine da bude jača, stabilnija, da zadržimo mlade ljude u ovoj zemlji, da pokažemo da vrijedi ostati, da vrijedi investirati u ovoj zemlji, da pokažemo da standard ljudi može biti daleko bolji. To je naš cilj, to je naša misija i mi živimo tim životom. Ne želimo da imamo ekskluzivitet u ovom projektu i pozivamo sve da nam se pridruže, da ohrabrimo istraživače, da nam donesu neke nove empirijske analize, neka nova rješenja koja će pomoći ekonomiji Bosne i Hercegovine da bude stabilnija.